मरुएबा पाउ अरामबाई तेंगोल की थौमी सिंगबु फाबा पुनबा तौरक्लिबा अमदी अनौबा लेंगाक अमा सेंबा ngamdriba MLA सिंगी मायोक्ता इमा इबल सिंग ngasi सुखोंजंग चंगसिनख्रै फाजनखिबा आसेम कानन थादु अमदी अनौबा लेंगाक सेंबा ngamdaba MLA सिंग रिजाइन तौ हाइबना चिंगबा डिमांड सिंग थमख्रै तंपाके डिस्ट्रिक्ट मंगाना थमखिबा कर्फ्यू ngasi की ओइना सुपुंग तारानिथोय कोमथोख्रै ngasi दगी होना स्कूल सिंग रीओपन तौननबा लेंगाकना खंगनखिबा लेरबसु इम्फाल मनुंगी ओइनदी माइरुई सिंग स्कूल कानखिद्रै अमदी अहमदाबाद तगी लंदन तमना पाइगदब एयर इंडिया की फ्लाइट अमा पाइखतलमदाइदा काइख्रै थौबाल अवांग लेकाइदगी कैबिन क्रू मेंबर अमसु यावखिबा फ्लाइट अदुगी लाइबक थिबा थौदोगदुदा यामद्रबदा मियोय सनिगा मरी लेखिद्रै निफुमाथोय अमना अरुबा फिबमदा लेरी रेस्क्यू ऑपरेशन मखा ताना सथरी खुरुमजरी ISCOM MANIPURI पाउ मीटिंग ताबिरी बख्वाई पुनः मपुतराम ऑक्सरी हौजी पाउ संदोकना पिजरी इम्फाल वेस्ट की मनुंग सनबा क्वाकैथल बाजार की कम्युनिटी हॉल दा क्वाकैथल अपुनबा थियांग कोंजेल अमदे घरी अपुनबा मेरा पाइबी सिंगना पुंदुना वाकन मिफम सथखरै वाकन मिफम अदु दसरुक याखिबी घरी मखा लेकाई मेरा पाइबी की प्रेसिडेंट खेत्रिम्यू सरोजाना फोंदोरखिबदा अरामबाई तेंगोल की आसेम कानन बु फाखिबा से थुबदा थादोक बिराउ मरा लेतबा अरामबाई तेंगोल की इचा सिंबु फाबा यारोय इशू अमना इशू अमबु नमथनबु होनबा यानिंगदे अरामबाई तेंगोल की इचा सिंग ना मखुत्ता खुलाई अमा फाव पाइदना इसम समना इमालेबा की दमक फुरुप कन्नबा की दमक सोंगथोरखिबने फुरुप कन्नबा थोलगलिबा इचा सिंबु फाबिबा हाइबसे ममाओइबि सिंगना याबा ngamloi मणिपुर मुथनबु होनरिबा इशू असिबु नमथनबु होनबदा इशू अमा पुथोक्तुना अरामबाई तेंगोल की इचा सिंगदा मराल सिबने इचा सिंगदा मराल सिबा यारोय ममा सिंगना इचा सिंगी दमक लेपकने मखुत्ता खुलाई अमा फाव पाइद्रबा अरामबाई तेंगोल की इचा सिंबु फानबा तानरिबसि करिगिनो फागे हाइरबसु ममा ओइबे खोइबोइना फाबियु हाइना ngasi ममा मयाम थोलकलिबनि हाइना पेंदबा फोंदोरकले इसा सिंदा मरा छिबसु यारोय इसा खुनिमा अखोय ममा अखोयना लेपनि हाइबसे लेप अदुबा इफुरु अखोय कन्ना बगले इसा सिंग अरामबाई असिदा आराम नि अखोय खुलाई मा फाइबो लेत्रे अखोय कदिमता लेते अखोय खुलाई से पाइदो थिंगलोना न थिंगले अदुबु चिंगदा लेबा कुटी नु कांगु सिंगे कनाना सोरुजी खुलाई मा फाइबो थिंगलक उदे ताते केमता थिंगीदे कनाना सिंगीदे अदुबु ngasi अखोय खुलाई पाइद्रगा मतमसिदा करी मरंगी दमत इसा सिंग सिगु फाना नमित म कोइतान ताना बिरिनोबा हुजिति इसा सिंग फाबै मता इमा अखोय म्या पुरागा ngasi अखोय बु फाबिरो अखोयना फाबिरो हाइना ngasi अखोय थोंबा होरालाबनि अदुबु इसुमा नमथन होनारपदा इसा सिंग मरा छिबि सुगा यारो हेबसे इमा खुदि मंगा अखोय तप लेपे हाबसे हाजरगा सिमुलेशन जरगा सगोलबन अमुदोन अखाम लेकाय अमदी सगोलबन लौखाम लेरक्ता ngasi lamdam adungi nupi singna wakan mi famfam grei सगोलबन अमुदोन अखाम लेकाय की को कन्वेनर ओइरिबा अरिबम ओंबी सोरोधोनी ना फोंगदोरखिबदा इरैपाग इरमदमसिदा असुक कुइना लान तौरकपा तंगदु लैता द्रब मतमसिदा थेंखाय क्यादा थवाई खुबाक तखापतना होनरकलिबा अरामबाई तेंगोलबु फाबा पुनबा तौदुना क्रिमिनल ओइना खंदुना मखोइगी लाइफ अटेम्प फाउबा तौबा यावरकपा असि ममा ओइबे अखोइना यामना नुंगाइते अमदि पेंददुना ngasiगी वाकन मिफम असि फंबने अथुबा मतमदा फाखिबा अरामबाई तेंगोलगी थौमी अदु थादोक बिरउ हाइखि मखा तारकपदा अथुबा मतमदा इमा सिंगना MLA सिंगी युमदा थोमजिलक्त्रिङैदा लेंगाक सेमनबा MLA सिंगना होटनाबियु ngamloi हाइरगा नमसाना खंगना रिजाइन तौबियु मणिपुरगी गवर्नर नसु मणिपुरगी इहुल खंगना थबक तौबियु हाइबा वाफम कया फोंगदोरकले अथुबा मतमदा अखोइगी मणिपुर गवर्नमेंट सु सरकार सेमियु ngमोइ हाइरगा नमसाना याना रिजाइन तौथोपियु अखोइगी रेस्पेक्टेड गवर्नर सु मयामगी इरांग असिगी इहुल खंबियु नत्रगदी ममा मणिपुर असि कनबंग मोय मायोंग लांको थोकना मोय मकुटकी बपै ओइना तुंगनी अदुना मयाम पुना मंगना अखोइगी ममा मयामगी अदगी इसा मयामगी इहुल खंगना थबक पांथोपियु सिगतै आइना हाइजदी मरोइना अरामबाई तेंगोल फाबा सुंग्या यारोय अरामबाई तेंगोल से लाहौबा दते अरामबाई तेंगोल बु क्रिमिनल ओइना लौबा तारबदी ममा अखोइसु लाला सिगे साउबनी अदुना ममा अखोइसु फाबियो अखोइसु लानमी ने लानमी अदुना फाबा यारोय
ꯃꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯤ ꯉꯁꯤ ꯃꯃꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯣꯔꯛꯏꯕꯁꯦ Arambai Tengolasi Imaleba Kannaba Mandi Inat Lining Kannabagidamak Tholakibani Maramaduna Arambai Tengolgi Tengolu Sing Paba Punbayaning de Haiduna Kekru Yairi Club Yaripo KYC Y Amadi Kekru Mathak Lekai Merapai Bina Sinduna Thobal District Wangkem Assembly Constituency Yaripo Kekru Yari Kaithelda Leiba Kekru Yairi Club Ki Sanglen Mamangda ngasi miyam na wakat mi fam sa thakre haribu wakat mi fam aduda arambai tengol gi tengoloi sing phaba yaning de asem kanan phaba yaning de arambai tengol gi asem kanan athuba matam da condition yaudana thador kadabani amadi long live manipur haiba play card kya season aduna ima ibel sing na kholau ke su lauki ngasi wakat mi fam aduda sarukya khibi mera pai bi lu sing bi amana phongdora khibada arambai tengol gi army safe asem kanan pha khiba dubu yaning da phongdok tuna ngasi gi wakat mi fam asti famli bane haukiba chahi ani gi mamangda Kuki narco terrorist sing na Manipur Maset Tana Thugaina Buhona Rakiba Duda Ima Lebaga Sibu Kannabagidamak the Zongtorakiba Arambai Tengolasi Ekoiki Icha Inaungaktan Habese Manipur Amadi India Lengakna Kangbi Pam Tokpane Makoya Si terrorist Nate Ima Lebak Amadi Inat Lining Kannaba Tholokibane Arambai Tengolgi Tengoloi Singbu Pava Punba Tawagi Tabak Satharakpasi Yaning Day Loinana Thuba Matamda Arambai Tengolgi fighting commander Asem Kanan Bukani Sanamata Yakadabani Haiki Abaromda Arambai Tengolgi fighting commander Asem Kanan Fazin Kiba de Boyaning the Bufongtuna Thawal district Yaripok Bamolekai Gimera Pai Bising Sungase Bamolekai Laibung community holder Wakan Mifam Sathakre Hai Wakan Mifamatuda Eti Gilusing Pava Yaning Day Arambai Tengolgi Tengoloi Sing Pava Yaning Day Eti Gilusingba Asem Kanan conditionamat Yaudana Thadora Kadabani Haiba placard sing Sizina Kibagaloina Kolau Kasu Lauki Khulngakpa isa sing phaba yaroi athubada lengak sem kadabani amadi arambai tengolgi isa kanan athubada thadokadabani haiba kholaw galoina nangase yurembam awangi meirapai bi ima ebel singna yurembam awang lekai community holda wakan phamkhre Ngada thamlamba curfew ngarang ayupung mga dagi numidang wairam pung mga fawba pung tarani thoigi curfew komthokibagi makha tarakpo oina ngasisu ayupung mga dagi numidang wairam pung mga fawba curfew komthokhe ngasi curfew komthoklingai pungfam khara sida dukan thong sing hangnakhi miyam na ngasi angan ba ayuk tagi hauna tongan tongan ba manak nakpada leiba kaithal sing da thongnarakuna nongmagi changdaba yadraba insang napi cheng hawai thau thum amari morok na singba lesinakhi mari lenaba deputy commissioner sing na ngarang thokiba order amada ngasi dagi hauna mausagom school thong hangnaragani kanaragani haina khanghanba leikhrabasu Imphal manungda leiba school singdi hojik leiba ga sigi tangdu leita daba phiba masti yenglaga school kanakhide lenga kamari leinaba loisang sing bank petrol pump sing thong hangnaba ukhi cheragasida ningsing bayaba wafam amana lengak na curfew komthokrabasu hojik fawgi oina tha sigi taret ki numidang athengba matamdagi athingba thamlakhiba internet amadi mobile data servicing hojik fawba handokpagi wafam laktre Banamadi curfew handokibagi nungsa sor hondokna khrabasu internet ki athing balauthok tribana khudong sadaba kharade dumak mayoknari Hayengdagi Manipur University na lauduna pangthokadoriba 6th semester gi exam da apanba oiba yaba thabak amata section khudimak na tawidana bahaina coordinating committee on disturbance free educational zone demand na appeal tawraklei coordinating committee on disturbance free educational zone demand gi convener
Mayengbam Somorjit Maitena Thadorpa Serolas in Makata Duna High. Manipur University na Lauduna University sida affiliate Toba College Singi Oina Pangtho Kadoriba BA BSc Amadi BCom gi 6th semester gi examination asi Thoidokna Maru Eva exam amane Hariba examination asi pass Tauraba Matung Ikui Kuidana Haidokiba Kuet ki entrance mark ki Matung in Tongan Tonganba University Singda postgraduate Tamnaba apply Taugadoribane Karigumba Fibum Amana Hecta exam asi Thengthana Pangthoklaba Amadi exam Haidokpada Thengthaba Tarabadi Mahiroi Lising Kayagi Punsi Mangrakpa Yai Hariba Committee Asinasu English Singani Pandagi Hoduna July Tang Mangadpo Lamdamasigi Mahai Masing Tambagi Maphamda Ayat Apan Amadi Ekhai Thingaiba Pidaba Make Education a Disturbance Free Zone Haiba campaign Sangsinduna Laklibane Maramasina Hose Oidibaleba Gipiba Masida Kanagumba Kanagumbi Natragana Lup Amana Hekta Kongjang Sangsin Birakpa Matamda Mahai Loisang Sing Butingzin Bayaba Kongjang Sing Tawbida Nabamade Hayeng Dagi Haugadoriba exam Sisu Asoi Angam Yaudana Pangthok Naba Amato Aina Punna Honaminasi Loinana exam Sing Nasibu conduct Tawiriba authorities Sing Nasumatam Matam Githolak Pathodok Singna exam da Akaiba Pihandana Buhona Biu Haina Sumakatarakle Pilot ani amadi cabin crew member tara yauna punna mioi chani nifuni thuitongba Ahmedabad airport tagi London tamna paigadaba Air India gi Boeing 787-8 Dreamliner paikhalamdaida airport manakta leiba BJ Medical College gi hostel mesta thomjin badagi kaikhre police ki maikaidagi phongdorakpagi matungina numidang pung 3 phawbada medical student ahom yauna punna mioi chani ga mari leikhidre nifu mathoyamana aruba fibam da leiri Panba yabadi hariba plane asida Thobal Awang Lekai dagi cabin crew oina thabak tawribi Nganthoi Kongbrai Latpamsu Yauki loinana Gujarat ki hanagi chief minister oiramba Vijay Rupani su flight adumakta da tongki hairi laibak thiba thodok thokraba flight adu ngasi nungthil pung amaga minute tarada Ahmedabad ki Sardar Vallabhbhai Patel International Airport agi London gi Gatwick Airport tamna paigadabani hairi thodok adugi matangda khudakta Union Home Minister Amit Shah na Gujarat ki Chief Minister Home Minister amadi Police Commissioner da wari sanakhi mahaki maikaidagi pangbaya ba mateng sing pangani haina su thajaba pikhi hauji fawbugi oina di passenger kaya asiana sopan yaurabage haibagi chapchaba report police tagi fangba paw amagi matung inade flight aduda tongkiba mioi punamak sire haibagi chingnaba lei hairi Maragastida Tata Group ki chairman N Chandrasekhar na ngasigi laibak thiba thodogastida leikhidraba mioi singi imung singda lupa crore amamamgi compensation piragini haina lauthokibaga loinana thodogastida amang ata thokraba medical college ki hostel mess ki phibam semjinna bu honnabada changgadaba senpham amadi asoapan nangkraba medical students singi layengbada changgadaba senpham punamak Tata Group na puthokani haina su phongdokkhre Naril Konjil Makhalaikai de Leba Anoba Itan Pim Koba the Addiction Center cum Rehabilitation Center Amadaleba Mioi Ama Center Astigi Toilet Thoria Lambadagi Laikanava Gamdana Laikidre Hairi Laikidraba Mioi Dudi Tawal Hauka Mamang Laikai Dagi Sana Samatso Atopa Maming Jackson Sahikon Matoi Apopa Laikidraba S Inau Alias Manglem Sim Apokpina Sanasam Ongbi Thaba Debini Hairi Mahak Thastigi Nipan Nongmaising Numita Imung Manung Center Asida Thamlubane Ngarang Jun gi tang 13 gi nungthel pung amaga minute 53 tarakpada Langthabal Kansipur da leiba Island Hospital dagi pau pirakpadagi imung manung na satuna yenglubada asiba haksang oina leiramba thengnakhibani hairi hospital gi report matung ina lekhidraba asau ngarang pung amaga minute 15 rom tarakpada thauri yanba ki case amaga loina na hospital asida pukhalakhibani hairi adumoinamak imung manung gi mioi singnadi misia sibu chingnaba lei hairi Asaugi Mariaptagi Hena Nemna Laiba Madi Thauri Yanbada Sisanai Haiba Towel Napu Machu Adugi Kisi Kisin Pham Jaga Phawal Laitaba Toilet ki Faklangi Bar Aduda Karamna Asauna Famlaga Thauri Yan Gatori Bano Amadi Center Asida Chatuna Hangbada Su Achauga Leminariba Roommate Sing Su Amaga Sinkhum Amata Manarakti Haina Imung Manung na Pendaba Phongdorakle Asiba Hakchang Makhataba Postmortem Gidama Grimski Mokta Ngarang Thamkhre Hairi Wangkoi Police Station da Imung Manung na case amasu file tawkhre hairi India के COVID-19 positive case masing nongmanongmagi hengalakpaga loinana Manipur dasu positive case ama thengnarakraba matung Regional Institute of Medical Sciences RIMS Imphal ge Emergency COVID-19 Management Committee na laichat asibu thengnana ba section tharang lokhalakpagi sarukama oina
रिम्स की कैंपस ता मिपुम खुदिमकना मरुइना कोविड-19 की लायोंग लेबर पेशेंट अमदी अटेंडेंट सिंगना तंगाई फदना फेस मास्क उपकदबनी हाइरी नेशनल अपडेट अमगी मतुंगिना इंडिया दा हौजी कोविड-19 की एक्टिव केस मसिंग लिसिंग तरेट हेनख्रे लोइनना लाइसत असिना मरम ओइरगा ngasi इंडिया की ओइना मियोय अहुम लेखिद्रे मणिपुर की ओइनासु मखाताना कोविड-19 वायरस संदोरक्तनबा मिपुम खुदिमकना सापोन नत्रगा हैंड सैनिटाइजर सिजिनदुना खुद तोइना हमदोकपिबा लोक थुंगबा हक्सांग सागतपा मदि खनाउ नाबना सिंगबा लायोंग सिंग लेरकपदा खुदक्ता मरी लेनबा टेस्ट सिंग तौथोकपिबना चिंगबा चेक्सन थौरांग सिंग पाइखत मिनबना बसु खंगलकले रिम्स की ओइना पेशेंट खुदिमक रूटीन कोविड-19 टेस्ट चथद्रबसु तंगाई फदबा पेशेंट सिंगी ओइनादी हारिबा टेस्ट सिंग असि चथगनी हारि नुमित हुमनी लेपलुरबा कोकोमीगी फ्लड रिलीफ एंड इमरजेंसी हेल्पलाइन मखाताना मतेंग पांगबा हौरे इसिंग पुमथबा हौरकले लाइना लाइचत थोकलकलगनी मरम असिना इसिंग थुमसिनदुना लेरिबा मफमसिंग आर्टिफिशियल ड्रेनेज सिस्टम इंस्टॉल तौबा तंगाई फद्रे हाइना कोकोमीगी सेरोल अमना फोंदोरकले सेरोल असिना मखा तारादुना हौखिबा थासिगी तांग अमदगी हौदुना कोकोमीना मपुंग फाना चथरंबा इसिंग इचाउगी तेंगबांगबगी थबक नुमित हुमनी बन्ना मरम ओइदुना लेपलुरबा मतुंग अमुक हन्ना ngarang हाइबदी जुनगी तांग 13 दगी तेंबांग बगी थबक हौरे हाना यौसिनबा ngamdana लेरुरबा मफम सिंग मरु ओइना काइखु कबुई खुल काइरंग सिंगयागी मैतै पांगल रिलीफ कैम्प वांखै निंगथेम पुखरी मपाल लमदी अयांग पल्लीदा लेबा मफम सिंगदा तेंबांग पोलम सिंग कोकोमेगी कन्वीनर खोराइजम अथौगना लुसिंगदुना तेंबांग पोलम सिंग यनथोकपा अमु हौरे कोकोमी वुमेन विंगी कन्वीनर आरके थराक सनाना लुसिंगबा टिम अमना कोंगबा बजारदगी पुथोरक्तुना खुमल लंपाक यूथ हॉस्टेल दा थमलखिबा ऑल एस होम की चाही यामलबा इमा सिंगी अवाट अपा यंगसिनबा चटखी अमदी मखोयगी चाना थकनबा पोलम सिंग अमदी अतै अवाट अपा हंगबीदुना तेंबांग पिबीनबा थौरांग तौख्रे हाइरी हैरो केंद्र की मनुंग सन लेबा सिखोंग सेकमाई बाजार दगी येरिपोक बाजार ताबा लंबी की पोर्ट होल सिंग असि सिखोंग सेकमाई मैजिक एसोसिएशन की ड्राइवर सिंग सेमजन खरे हाइरेबा लंबी असि सेमजिन बादु दा सरुक याकिबा एसोसिएशन सिग सेक्रेटरी असा तोंबा निंगथौजमना फोंदोकिबदा लंबी दा पोर्ट होल लेबा सिनामियामना सथोक ससिन तौबदा खुदोंग सादबा खक्तनतना यामना खुदोंग थिनिंगाई ओहेलिबनी मरमसिंग एसोसिएशन सिना ममांगदा सिलिंग थाकी ngasi association na WBM lauduna thau phawba thagani loinana lambi asibu black topping thana ba kendra asigi MNA na work order hapiu haiki ngasi lambi system jinbada sikhong sekmai municipal council gi myot sing amadi special contractor ningombam babu na sochoba mateng pangbirak pagi damak tasu thagat pa phongdokhi लाइरेन काबी यूथ ड्रामाटिक यूनियन LYDU की यांखै निपालक सुबा मपोक कोमन थौरम ngarang jun gi tang 13 yum sakaisa numita लाइरेन काबी दा लेबा सेक्टो होल दा पांगथोखरे हाइरे थौरम असिगा मरी लेनना कल्चरल प्रोग्राम उतखिबगा लोइनना सीनियर आर्टिस्ट सिंगदा खुदोल पोत तमदुना थौरम असि मपुंग फाना पांगथोखि पीपल प्रोटेक्शन कमिटी PCC कोंथोबजम की एडवाइजर ओइरंबा कोंथोबजम इबोसा मिटै हौखिबजुन की तांग 10 दा लेखिद्रे कोंथोबजम इबोसा मिटै ना लेखिदबदा पीपल प्रोटेक्शन कमिटी PPC कोंथोबजम ना मिनिट अनि तुमिना लेदुना लेखिद्रबगी थवाइना मबुगी लेकोलदा इना सिगना लेरुना बथौनिखि हाइना PPC की सेक्रेटरी कोंथोबजम इबोस सौबना खुयक पिदुना थादोरक पसेरोल मना फोंदोरकले लोइनना लेखिद्रबगी इमुंग मनुंगी अवाबदा सरुक यारी हाइना पाउजलकले आसाम द लेबा होजाई लमकागी यूनिवर्सल फ्रेंडशिप ऑर्गेनाइजेशन UFO फार वेस्ट हेडक्वार्टर नंबर 6 बालू हंदर सलाम खुल बटालियन के संगाबगी थोरम ngarang बटालियन से पांगथोखरे हारिबा संगाबगी थोरम मदुगी मनुंग सन्ना मणिपुरी शॉर्ट स्टोरी सोसाइटी इंडिया आसाम होजाई प्रेसिडेंट लाइशोम गुलाबना इबुदा उपाखंग बयेकपा मालेम की फिराल सिंखटखिबगा लोइनना UFO के मेंबर कया मालेम फिराल की मफम द सैल्यूट पीदुना इकाई खुमनबस उतखि थोरम मदुदा यूनिटी ऑफ मैतै सोसाइटी होजाई की प्रेसिडेंट मैत्रम महेंद्र जिला परिषद काउंसिल होजाई डिस्ट्रिक्ट के मेंबर जीवन सिंहा मणिपुरी शॉर्ट स्टोरी सोसाइटी इंडिया होजाई की प्रेसिडेंट लाइसोम गुलाब मणिपुर कला कृष्टि केंद्र नंबर 1 पीपल पुखरी
लंकागी प्रेसिडेंट वहेंगबम जोय बाबू एडीपी कॉलेज नगाउंगी हाना प्रिंसिपल सोइबिरंबा ओमागी एडवाइजर डब्ल्यू जोय कुमार यूनिटी ऑफ मैतै यूथ सोसाइटी होजागी प्रेसिडेंट खेत्रीमयुम शरद अमदे अतै सक्नाइरबा मियोय क्याना मरुओइबा मिथुंगलेन सिंह ओइखी लोइना नंगारांगी थौरम अदुदा UFO की प्रेसिडेंट RK सना पारिहल सेक्रेटरी जनरल युमलेम्बा मैराबा अंगोम अमदे मणिपुर की तोंगान तोंगान मफम सिंगदगी लाकपा UFO के मेंबर क्याना सरुक याखी कनागुंबा मसागी अकाउंट का आधार का लिंक तौनरबा मियोइसिंगना IRCTC की वेबसाइट अमदि ऐप तगी ऑनलाइन दा ट्रेन की तत्काल टिकट बुक तौबा यारगनी हाइना रेलवे मिनिस्ट्री ने फोंदोरकले हाइरिबा खोंथांग असे मथंग था जुलाई की तांग अमदगी चनबा होगदबनी हाइरिबा खोंथांग असे पैसेंजर सिंगी सेक्शन थौरांग अमदि तत्काल टिकट ककपदा ट्रांसपेरेंसी लैनबा लौखलकपनी हाइरी तत्काल टिकट बुक तौबगी सिस्टम जसु सेमदोक सादोकपा खरा लैरगनी हाइरी ऑनलाइन तत्काल बुकिंग तौगदबा सिंगना सही से जुलाई की तांग 15 दगी आधार बेस OTP मथौ तागनी हाइरी हाइरिबो OTP असी अतोपा पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम काउंटर नत्रगा एजेंसी सिंगना बुक तौबदसु मथौ तागनी हाइरी The Center for Railways Information System and IRCTC na mari lainaba zonal railways singamade department singda mathau taba semdok semjin taunaba khangan khre hairi Center lingak na crude edible oil haibadi sungdok pada ngairiba chathau numitlai thau nung hawai thau amade palm oil singi custom duty asisa da kun oirambadagi tarada hantaragani hairi masina crude amade refined oil gagi marakta import duty asisa da 9.8 dagi 18.25 fawbada khetnaba laihalagani Minister of Consumer Affairs Food and Public Distribution phongdorakpada khongthang asina asathau singi mamal hongda handuna consumer singda saning tahalagani hairi खोंथांग असिना लनाई थाव सुंगलिबा सिंमी सिंगदसु पुंगनिंग थगतपग लोइनाना मनिंग थोंगना लौबिबा सिंगदसु कंपेंसेशन पीबा ngamhalagani हाइरी मिनिस्ट्री की माइकैदगी इडिबल ऑयल एसोसिएशन अमदि इंडस्ट्री स्टेक होल्डर सिंगदा कंज्यूमर सिंगदा खुदोंग साबा सिफंगहलु हाइना पौताक पिखरे हाइरी लोंगमाई विलेज के खुनबु अमदि नागा नेशन काउंसिल NCC की रानाप्यू ओइरंबा श्री खुइदिलुंग दोंगांगमै दांगमै हौकिबा जुनगी तांग 13 गी नुमिदांग वैरमदा मसागी अनाबा अमना मरमोइदुना लेखिद्रे हाइरी माक मसागी चही चामगा अहुम सुख्रे माके रोइबा मथौ मंगम पांगथोकपदा सरुक याखिबा नागा नेशनल वर्कर्स लोंगमाई एरिया की CSO लीडर सिंह चर्च अमदि रिलीजियस की लुचिंगबा सिंगना माकना हिंगलिंगैदा कांगलुप फुरुप नाइदना लेबाकी दमक तौबिरम बथबक कयाबु सिंगथानखि नोने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सानब लमसु माकना डोनेट तौबिरम खि हाइरी ngaranggi thauramadu tanungba yasigi MLA Sri Dinganglung Gangmai lekhidraba Professor Gangmumai Kamai gi imung manung amadi Jaliyarong Inpui gi luchingba kaya nasaruk yakhi hairi ISCOM Media Private Limited Company gi founder amadi advisor gi thoga yabiram laba ISCOM Media bu kadaida karida soikhigani haiduna kopna yengsin biramba खोयाथोंग पोलेम लेकाई देगी श्री ngangbam रामेश्वर सिंह न लेखिदबगी ngasi chahi ama mapung pharakpada लेखिद्रबगी थवाइना लाइरम लेलदा एंगना सिंगना पोथाबा ओरसनु हाइदुना ISCOM Media Private Limited की executive member सिंह management committee amade staff सिंह की माइकई देगी फोंगदोक सरी इमुंग मनुंगे अवाबदसु सरुक याजरी ममांग थागी तांग कुन फावदा पैलेस्टीनियन लिसिंग यांखै मंगा सिखरे हाइना ngarang gaza gi health ministry na phongdokhrei news agency amadagi phangpa pawgi matungina sikhiba mioi sing asigi matangda health ministry na piba report amada misam masingna kayano amadi militant gi masingna kayano haibdu hojingmaki oina di phongdorpa leitri hairi thogliba lalasida palestinian mioi lising yankhai manga gi mathakta sikhre amadi mioi lak amaga lising kun henbana sopan nanghanki hairi Gaza da sathaba military operation sida Israeli force singna Gaza gi mafam kya mang takhanki amade haukiba sewal khara sida samudra mapan ge saruk kya military gi buffer zone onthoki hairi makha tarakpada sanabagi paw amuk lobirasi MNCA Luang Pokpa T20 Trophy gi ngase khudaiban lampak tauthongda sanaki ba match da
KCC Kongbana IBS se yumnam lekaibu wicket marida maithiba pikhi match asida IBS se na ahan innings bet paiduna innings ka piba over kunloibada wicket nipan turaga run samaga ahum loduna target run samaga mari thamkibada KCC na anisub innings bet pairaga over taraturuka ball amada wicket taruk turaga target run samaga mari loduna match asimai pakhi tournament asi ngasi Lailanjan public ground sanake match ta MPSC Manipur Police na wicket tarada NCA ningthau khongbu maithiba pikhi match asida NCA na ahan innings bet pairaga innings ki apiba over kunloibada wicket nipan turaga run mari fudra ni thoi loduna target run mari fudra humdoi thamkibada MPSC in anisub innings bet paiduna over nipan ga ball manga da wicket amata tudana run mari fudra manga lauraga match asimai pakhi Thobal Moising ground da sanaki ba match ta Jem Khagempali na wicket mapanda KSDO Kyamgai bu maithiba pikre match asida KSDO na ahan innings bet paiduna innings ki over tarataret ka ball amada wicket loina turaga run humphudra humdoi laukhibada champ na anisub innings bet paiduna over taruka ball amada wicket ama turaga run target run humphudra mari lauduna match asimai pakhe tournament asigi ngasi khangabo public ground sanaki ba match ta rule cricket team na WYC Wangkhem bu maithiba pikhe Manipur Cricket Association senduna hokiba megi tang kunmathoi team tara na group anida saruk yaraga satharakli ba ahum suba MNC Women's T20 Trophy ki ngasi thau thangmiban ground sanaki ba match samada AKSDO khangabok na wicket mapanda TCMDC thongsubu maithiba pikre match asida TCMDC na bat pairaga over tara nipan ga ball marida wicket loina turaga run yankai mapan lauduna target run humfu thamkibada AKSDO na ni innings bet pairaga over nipan ga ball amada wicket ama turaga target run humfu lauduna match asimai pakhi match asimai pakraba AKSDO gi bowler Lucy Rani Khundrak pamna over aniga ball mari langduna player of the match ki mana lokhi tournament si ngasi sanaki match amadana sedo thangoi banna wicket mangada PCC mai koi bi maithiba pikre match asida PCC na ahan innings bet paiduna innings ka piba over kunloibada wicket manga turaga run samaga ama lokpada sedo na ani suba innings bet paiduna over taratruka ball anida wicket manga turaga target run samaga ni loduna match asimai pakhi match asimai pakraba sedo thangoi bangi sanaroi Kebriya sapam na over mari ball langduna wicket ahum tuhalaga player of the match ki mana lokhi chatharakli ba tournament se hayang match ani thau thangoi banda sanaragani loisilakpada marui babau amuka hana pizari Arambai Tengol gi thomi singbu phaba punba tawrakliba amadi anawalenga kamasem bangamdriba MLA singi mayokta imaibel singna ngasi su khongjang sangsin khrei phajin kiba sem kanan thadu amadi anawalenga semba ngamdaba MLA sing resign to haibna singba demand sing thomkhrei Tampaki district manga da thamkiba curfew ngasi gi oina supung tarani thoi komthokhrei ngasidagi hona school sing reopen tawnanaba lengakna khanghan kiba laikrabasu Infal manung ki oina di mahiroi sing school kana khidrei Amade Ahmedabad tagi London tamna paigadaba Air India ki flight ama paikhalam daida kaikhrei Thobal awang laikai dagi cabin crew member amasu yaukiba flight adugi laibak thiba thodok aduda yamdrabada mioi chani ga mari laikhidrei infoma thoyamana aruba phibam da lairi rescue operation makhatana sathari ISCOM News na pizaba ngasi nomi oiba Manipuri pau matang asidulay zare mining tabiri ba singbo mukana khurumzari